роҳи зиндагии ҳар як инсон шабеҳи як китоби нонавишта аст. китобе ки худаш медонад ва атрофиёш хешу пайвандош медонанд, ҳамсину солош медонанд, оное ки бо ӯ таҳсил карданд, ҳамнишин буданд. аммо раҳи зиндагии як нависанда я нависандаи қатори як аҳли ҳунар гӯем, ин тамоман дигар аст. ин як раҳе ҳаст ки ҷо ҷо навишта шудааст, мардум огоҳ аст аз он, вале дар бисёр ҷоҳои бо ниҳонам дорад ин раҳи зиндагӣ, дар пештобҳои ин раҳи зиндагӣ, хоса барои оне ки синни солаш масалан ба домани 80 расидааст ва ҳамин синни сола сарфи хомаву сухану эҷоду офариниш кардааст то ҷое ки тонистааст. албатта ва ман абдулҳамид самад соли 1947 моҳи август дар деҳаи шикоргаҳӣ ноҳияи ховалинг ба дунё омадам. албатта даврони кӯдакии мо то 5 солагӣ дар ин деҳаи кӯҳистон, дар як ҷое ки аз шоҳроҳ дур аст, дар байни талу теппаҳо, ҷангал, боғҳо, зимистонаш сахт, баҳораш аҷоиб, тобистонаш пур аз файзу баракат ва чашмаҳош беҳисоб гузашт. ва соли 1953 мо бо хоҳиши худамон, албатта аз рӯи зарурат, ҳолати воқеии таърихии ҳамун замон аз деҳаи шикоргаҳ кӯчидем. аввали баҳор буд, аввали баҳори унҷа буд, аввали баҳори унҷа ба баҳори ин водиҳо рост намеояд. агар мо кӯчида бошем айёми наврӯз ё баъди наврӯз, пиёда омадем аз ҳамун деҳаи шикоргаҳ дар чанд шабона рӯз то деҳаи кадучии ноҳияи восеъ. барои чӣ дар чанд шабона рӯз? барои он ки он вақт ин мошину ин хеле раҳу ин хеле чизо набуд. кӯчи мо дар як асп ва пои пиёда бо пои кӯдак, масалан ба ҳамун калонсолҳоам албатта деҳа ба деҳа, ҷое дар хонаи шиносҳо, хешҳо, баъд дар хонаи ҷо шаб меистодем ва мебинем. ва як шаб ёдам аст ки дар ҳамун раҳи кӯчидан як шаб дар пушти шаҳид ки бисёр маъмул аст, мо дар ҳавои кушод шаба гузарондем. ҳамун кӯча чӣ кардем? гузарондем. хайрат ки он шаб наборид. синни ҳамин 5-6 солагӣ бисёр синни бисёр аҷоиб аст. хотираи чашм масалан ҳамин бисёр қавӣ аст. меояд масалан мо омадем дар кадучӣ, дар ноҳияи он вақт колхозобод буд ба хаёлам, ё ки ҳам хеле буд. тамоман як олами дигар, оламе ки унҷа набуд. масалан хати барқу ин чизову мошина ки намедидед, дар байни кӯҳистон раҳм набуд, намедидед. инҷа наҳрҳои пуроб, бачаҳо обозӣ мекарданд. унҷа кӯҳистон аст, ин хеле чизо надорад. ва мо дар ҳамин деҳаи кадучӣ соли 53 ба мактаби ҳаминҷа рафтем. мактаби рақами 6 буд ба номи Энгелс. дар ҳамин мактаб мо рафтем. хушбахтона дар суҳбати мо ҳамсинфи ман, дӯсти ман ки дар аз ҳамун соли 53 то имрӯз раҳи зиндагиро доимо бо ҳам тай мекунем, ҳар сол бо ҳам мебинем ва як омӯзгори бисёр номдор аст дар ҳамун чӣ то имрӯз. шогирдони бисёр зиёд доранд, омӯзгони фанни биология, химия ҳастанд. ино шоҳид ҳастанд. мо ҳамунҷа таҳсил кардем. ман аълохон набудам дар мактаб, аълохон набудам. ман миёнахон будам ва аз баъзе фанҳо сустам будам. суст ба ин маънӣ ки ба зур муаллимои мо бисёр муаллимои сахтгир буданд ва омӯзгорои асил буданд. аз назари имрӯз ман нигоҳ мекунам, бисёр буданд. онҳо хеле гузашт намекарданд. масалан ман аз математика, аз тригонометрия, фанҳои бисёр мушкил ҳисоб меёфтанд, 3 мегирифтам бештар. физика гоҳ 4 мегирифтам, гоҳ аз фанҳои адабиёт,
забон ино кӯшиш мекардам ки муаллимоя хафа накунам, албатта 4-5 мегирифтам. мо дар ҳамин мактаб 11 сол таҳсил кардем. Он вақт ду давра синфи 11 буд, якумаш мо набудем, дуюмаша мо синфи 11ро хатм кардем ва дар ҳамин раҳи зиндагӣ ҳамроҳи ҳамсинфам Шамсиддин Муҳиддинов мо аз Кадучи ба Душанбе омадем. Ман як бор ним бор омада будам. ин якка писари хона бори аввал ба Душанбе мо омадем. дар ҳамин он вақт дог мегуфтанд, ҳозир дигар аст. аз ҳамунҷа фаромада пиёда аз дог то кӯчаи Сурхоб хонаи Хешоя суроғ карда аз ин обрезҳо ташнагӣ шикаста то ҳамун ҷоя рафтем. ман ҳуҷҷатҳома супоридам ба донишкадаи омӯзгории шаҳри Душанбе. пеш аз ин зикр кунам ки падару модари ман ва падару модари ҳамсинфи ман Шамсиддинам одамони оддии деҳқонзода буданд. дар ҳамун кӯҳистонам дар инам ба замину ба ҳамин заҳмату ба ҳамин чизо сару кор доштанд. моро ба ҳамун нони деҳқонишон ба воя расонданд. ва дар донишгоҳ ман соли аввал ки дохил шудам дар муҳити донишкадаи омӯзгорӣ, донишкадаи бисёр маъруф, бисёр овозадор, мо дар канори бисёр зери назари бисёр донишмандо, педагогҳо бисёр асил афтодем. Холиқ Мирзозода, Носирҷон Маъсумӣ, Абдулғанӣ Эшонҷонов, Тилло Пӯлодӣ ва бисёр устодони дигари мо ки ёдшон гиромӣ бод. бисёр аҷоиб буданд. сахтгириам мекарданд, не ки ғамхор буданд, бениҳоят ғамхор буданд. ана дар ҳамунҷа мо 4 сол таҳсил кардам. дар ҳамин 4 сол дар баробари омӯзгорҳо бисёр ҳамдарсҳои бо хуби дигар доштам. ҳамкурсҳо мегӯем, ҳамкурс. мо дар як хона тақрибан аз курси аввал то курси 4 кас, Шоҳвали Сайҷафаров, Сулаймон Анварӣ, Саид Мухтор Искандаров ва як ҳамкурси дигарам доштем, Мирзо Маҳкамов. дар як хона мезистем. аз аввал то охир мезистем ва зиндагии мо қонунҳои худаша дошт. ҳар касе пулаш тамом мешуд, аз пули ҳамун ҳамхона то пул ёфтану то пул омадана рӯз мегузарондем. ягон мушкилоти дигар набуд. касе дигаре намефисим. дар радифи онҳо дар ҳамин факултаи мо дар он давра шоири бисёр овозадору маъруф пас аз Ғоиб Сафарзодаву устод Лоиқ Шералӣ ки ҳамин донишкадаи омӯзгориро хатм карда буданд. Ҳабибулло Файзулло дар соли аввали таҳсил курси 5 мехонд, мо курси 1. шоири овозадор буд. вақт дар охири таҳсилаш соҳиби маҷмӯаи ашъор буд, Қатраи борон. ва ҳамкурси мо шоири бисёр намоён ҳамон вақт аз байни ваё Султон Шоҳзода буд. Султон Шоҳзода аз аскарӣ омад, ҳамроҳи мо хонд бо ҳамон куртаи сарбозӣ. як шеъри бисёр хубам дорад, куртаи сарбозӣ. ана ба ҳамун омад, ҳамроҳи ман имтиҳон месупорид. шаҳра мо роҳ рамӯзи шаҳра намедонем, мисол мо бачаҳои деҳотӣ намедонем. баъд ман ҳамин даводав паспортам надоштам. дар деҳоҳо паспорт набуд. як вақт даводав карда паспорт гирифтам. баъд ордер додам барои хона. оли паспорт надоштам, ордер доданд барои хобгоҳ. ва як хона рақами 6 рафтам. як ҳамин чи кати пружинӣ буд. ҳамин оро додагӣ, курпаҳои сафед, оҳарӣ, таксарӣ мондагӣ. гуфтам ҳамин барои ман будагӣ, дилам бар. худам ҳамон ба партофтам. хобам бурдааст. 2 соат 3 соату хаста намедонед. ин кати султон будааст. 3 бор омадааст ки ман хоб дилаш нашудааст маро бедор кунад. Султон Шоҳ. баъд як вақт бедорам кард. гуфт ки ин кати ман аст. ман гуфтам кати ман куҷо аст? бар ман гуфтам ман ина чӣ дорам? гуҳоли меравӣ аз комендант вай мегирӣ, курпа мегирӣ, болиш мегирӣ, рӯпӯш мегирӣ, баъд миёй инҷа ҷо мегирӣ. пеши комендант рафтам. гуфт ки паспорта нишон тед. паспортҳо ман тасаввурот надорем. 3 моҳи дигар барои паспорт даводав карда паспорт гирифтам ва як ниёзманд аз курсҳои 4 буд, аз ноҳияи Восӣ, аз
و یا وقتی پختچینی روان گفت که ما پختچینی نمیروم، همین لباسهای مرا پاستیل و این چیزها کروپای مرا گیر تو راه پختچینی بعد اومدیم میسپاریم. انا خیلی روزگار بود و 4 سال تحصیلی ما در همین دانشکده آموزگاری بسیار عجیب گذشت. محفلی ادبی همین طلا پولادی معلم خیلی جا نبی جان ستاری و بازی معلمای بسیار دیگه بودن. معلمای ما نکی طلا پولادی در برابر استاد دیگه که ما را از ادبیات شفاهی فولکلور درس میدادن راهبری میکردن با همین محفل ادبی آنمو دانشکده. بعد در این محفل بسیار شاعرای بسیار خوب برآمدن، کمال نصرالله، زیا عبدالله، خوبنا محترم، علمای بسیار خوب. همه همینو ما از همون یک محفلک و نخستین چیزای ایجاد میکردیم و مینوشتگی ما انا از همون محفل. خیلی در مکتب دیگه خبرها مینوشتیم، یک خبرامون در حقیقت کلوب چوب میشد یا اینکه در دیگر جا ما هم یک دنیا شادی می آورد. لیکن چیزای با اصطلاح بدیعی و ادبی را ما در همینجا سر کردیم و در این دانشکده یک روزنامه بود که یک ماه یا که در 2 ماه یک ورق میبرآمد پشت رو پداگوگ جوان. امروز بسیار گازیتی روزنامه بسیار زیبا و آموزگار جوان نام دارد. نخستین چیزهای من مثلا همونجا چیزهای هم مشق شعر میکردیم، شعرهای البته با نام شعر که غمخوری که چوب میکن یکون نمونهشه یکون چیزشه، اینکه حکایه هم نوشتیم سوزنی و دلی مادر و ای گل و همین چیزی که هست دنیای چی در همونجا چوب شد نخستین چیزهای ما. و از همین درگاه همین دانشکده آموزگاری ما راه یافتیم و دنیای روزنامه‌نگاری پایتخت و روزنامه تاجیکستان سوویتی حاضر جمهوریت و روزنامه معارف و مدنیت که بسیار اعتبارش بلند بود رفت آمد کردیم و در اینجا خوشبختانه در اون زمان علاقه زنده یادها اکن هم غایب سفرزاده کار میکردن هم شاه مظفر یادگاری کار میکردن. بعدتر من شناس شدم با اسدالله صدراللهیف پروفسور که اوچن مدیر ما بودن. بعدتر اودینا میرک یک زمره با روزنامه‌نگارا موسفیدای بسیار خوب محمد امین و زیایف دیگر و دیگراش شادی سعید سرمحرر همین روزنامه از روی چند مقاله که سپارشی بود از شعبه‌های گوناگون دادن ما نوشتیم. در مابین کورس 4 سال آخری تحصیل ما را دعوت کردن با کار نیم بست کار قبول کردن در شعبه امین مدنیت که زیر نظر همونا ما کار میکنیم. کار ما چی بود؟ ما در برابر نوشتن خبر و مقاله ها با مکتوب هایی که از جانب مخبرای کارگر و دهقان میگفتن اون وقت همونا می اومد همونا دا ما جواب می نوشتیم استادا می دیدن. همون هم یک چی بوده یک راه روشی کارو دیگر چیزا را و در همین شعبه ادبیات و مدنیتی روزنامه تاجیکستان سوویتی که من سالهای زیاد کار کردم خوشبختانه من با بسیار شاعر و نویسنده های معروف همونا انموجه شناس شدم. استاد سلیم شاه حلیمشاه با ما کار میکردن بسیار انسانی نجیب و مصلحتگر خوب هم بودن. بعد مثال با او شعبه می آمد هم استاد ترسونزاده می آمد رحیم زاده هم می آمد استاد فضل‌الدین گاگو سر می زدن بسیار شاعر و نویسنده. راه زندگی ما انا همین خیلی با عالم سخن و ادبیات پیوست و من 10 سال در روزنامه همون تاجیکستان سوویتی جمهوریت دامن 10 سال فعالیت کردم و از اونجا سال 1977 ما رو با کار دعوت کردن. این سرمحرر انسانی بسیار نجیب شاعری بسیار محبوبی بچه ها شاعر خلقی تاجیکستان اوچن عبید رجب بودن دعوت کردن با مجله صدای شرق. مجله صدای شرق که این یکی از مجله های همون وقت هم معتبری ما بودن مجله ادبی و امروز هم گمان میکنم که همون پایه و همون چیره دارن از او بلندتر و 10 سال در شعبه نثری
انا این مجله صدای شرق ما فعالیت کردم. برای چی به اونجا من دعوت کردن؟ در همین رفتی در روزنامه کار کردن ما مشق حکایه میکنیم. گاه حکایه‌مون چاپ میشد. حکایه‌مون به مناسبت یگون آزمون، مثلا چند سالگی غلبه بر فاشیسم یا اینکه 100 سالگی لنین یا اینکه یک چیز دیگر همونو خوانده. بعد دو حکایه من سال 75 76 پای هم یک تاش سال صبح میدمید سال اول چاپ شد در مجله صدای شرق. بعد سال 76 شکر یا حکایه من اونجا چاپ شد. البته با دستگیری بسیار غمخوارانه محیدین خواجه‌زاد زنده یاد استاد ما، هم هیئت ایجادی صدای شرق عبید رجب اون وقت کار میکردن اونجا، ستار ترسون زنده یاد کار میکردن. بعد کمال نصرالله پیش از من با مجله صدای شرق کار آمده بود. اسکر حکیم معاون بود در وقت، فتح عبدالله، گلنظر. از همون دوره که ما کار آمدیم دیگه تا آخر با هم بودیم. همین خیلی شروع شد راه زندگی ما در ادبیات، راه زندگی ما با عالم دلهای اهل ادب. زمانی که من کار گرفتم با دعوت کردم به کار، استاد ترسونزاده در قید حیات بودن. سال 77 حیات بودن، لیکن بیمار بودن. من پیش از این به همچون نویسنده جوان یک قرار سال 75 بود به نظرم، یک قرار سکه که پیسیس برآمد درباره دستگیری ادیبان جوان و همه اهل هنر. یک پلنوم گذشت، پلنومی به همین مناسبت، پلنوم اتفاق نویسنده های تاجیکستان مجلس صدارت. در همونجا بعد گفتن که از نام جوان ها خودت سخن میکنی. من بسیار مشکل است در حضور مثلا استاد ترسونزاده، میرشکر، اولوغزاده فرض کنیم، این جلال اکرامی، فتح نیازی، فضلالدین محمد، استاد مومن شاه، این دیگر استادای دیگر مثلا خسته درباره پرابلم یا که مسئله های ایجادیات جوانو گپ زدن. استاد ترسونزاده راهبری میکردن همون مجلس صدارت. همگی میدونید همین دامن 7-8 دقیقه سخن میکنه در تالار کتابخانه لاهوتی که روبروی اتفاق نویسنده های کهنه بود، کوچه امروزه باختر. من اون چیزا نوشتم، خواجه‌زاد دیگران دیدن که چی کدام گپ چه گفتن ممکن، کدام گپ گفتن ممکنه. خیلی گرفتم خواندم، نه که در حضور مثلا این استادا خسته همون چیزا از روی کاغذم خواندن بسیار سنگین و بسیار برای آدمی که با دویم خودش از این چیزا کنار میگیریم. ما منبری نبودیم. ما را بجز آن که استاد باقر رحیمزاده زنده یاد سالهای دانشجویی با مشاوره یک محفل داشتن، مشاوره در یک شبکه تلویزیون بود، دعوت میکردن. در اونجا گاه یگان چیزامون رو میخوندیم، محاکمه میکردن، هم همون ادیبان جوانی، هم دانشکده آموزگاری، هم دانشگاه ملی امروزه ما. بسیاری ها همونجا ما شناس شدیم، با شیرین و با رحمت و با بسیار شاعرای چی همونجا آدم. استاد رحیمزاده ما و جز همون من در حضور اونا گام زدم و بسیار همین باور کنید در همون منبر هیچ فراموش نمیکنم، هم پاهم میلرزید، این زانوام همش میلرزد و گمان میکنم که حاضر میافتم. بود کردم و خیلی با همون قطار مابینی همونجا رفته ششتنم با زود دریا دارم، خیریت نافتیده تا میشه رسیدم. انا خیلی ما از امتحانی استادا گذشتیم و یک سببی با کار دعوت کردن من با مجله صدای شرق، نشر همون دو حکایه و انمی صحبتی که در مجلس صدارت اتفاق نویسنده ها درباره چاپ اثرهای جوانو. اون وقت وای بود نویسنده ها بسیار کم بودن، یک چی گذروندن مشورت ادیبای جوان، شاعر بسیار بود، همگی کوفته 5 کسای افتن در همون وقت که حاضر هستن. اونو من بودم، خب کرامت الله میرزایی بود، عبدالرافع بود، کی بود، ایوب کنجه بود. انا همین قدر بودیم، همین کوفته همین قدر افتن. خلاصه انا همین خیلی آغاز یافت
ва аз ҳамун соли 77 то соли 2015 мобайн ман дар маҷаллаҳар, ҳафтавори адабиёт санъат, яъне ки дар ниҳодҳои иттифоқинависандаҳо кору фаъолият кардам дар вазифаҳои гуногун. муовини ходими адабии шӯъбаи насри маҷаллаи Садои шаҳр будам. аз он ҷо мана гирифтан муовини ҳафтавори адабиёт санъат. як муддат ба сабаби хуб набудани саломатиам ба стипендиягири Литфонд хазинаи адабиёти СССР 2 сол таъин карданд ва дар мобайни он боз ин маҷаллаи Фарҳанг таъсис ёфт. маълима бисёр хоҳиш карданд, чӣ карданд. ман омадам дар маҷаллаи Фарҳанг чанд муддат муовин будам. мулло Абдуқодир ҳамроҳи мо кор мекарданд. Абдуқодир Раҳим хушбахтона инҷа ҳузур доранд. баъд аз он ҷо мана даъват карданд, оли чӣ накарда давраи роҳбарии устод Муъмин Қаноат буд. ёдшон гиромӣ буд, шоири бузурги мо, классики мо. устод Лоиқ сармуҳаррир буданд. устод Лоиқ ҳам классики имрӯзаи адабиёти мо ҳастанд. муно даъват карданд, гуфтанд ки сармуҳаррири маҷаллаи Садои шаҳр мешавӣ. ман аввал хеле дар ҳарос ҳафтидам. вақте ки устод Муъминшо гапа кушод, ман гуфтам ки ба хотири як кучӣ гуфтам ами устод Лоиқ хафа кардан намехоҳам. мо бисёр чӣ мегӯянд рафту омади зиж доштем. ҳам хонаводагӣ ҳам бисёр ихлосманди устод будем. ман бисёр повшорӣ кардам. устод Муъминшо ки одами камсухан будану гуфтанд ки ҳамун кас Лоиқ намегуфтанд, Лоиқшоҳ мегуфтанд. ҳамун Лоиқшоҳ худаш пешниҳод кард. гуфтанд ман бо вуҷуди ин гуфтам маълим 3 рӯз муҳлат диҳед, ман фикр кунам. амина гуфтам майлаш. бор назди устод Лоиқ рафтам ба як баҳонаи хеле шӯхиомез. гуфтам ами хеле гап аст. он касам мисли маълим Муъминшо. гуфтам бачаи ман худам гуфта будам ин гапа. бо ёрдам мекунем. ана ҳамин хел роҳи зиндагии як нависандаи қатори Абдулҳамид Самад шурӯъ шуд дар шоҳрҳои адабиёт ва то имрӯз шукри Парвардигори на хеле умр дидем. ана дига ҳамин асарҳои хурду калону китоби зиёду ину ҳамаша то имрӯз навиштем. ҳама ин солҳои аввал ки менавиштем тамоми асарҳои мо аз назари устодо мегузашт. танқид мекарданд, танқидшона мулоҳиза мекардем, таҳрир мекардем. бе ягон чӣ аз назари дӯстои ҳам касбмон ҳам қаламон мегузашт. онҳо ҳам фикрашона мегуфтанд. хай то ҷое тонистем имрӯз омадем, имрӯз дар рӯ ба рӯи шумо ҳастем. убайдулло Акрамзода, фарҳангшинос, корманди радиои фарҳанги кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. дӯсти дерини мо. сипосгузорам устод азиз. ман аз шумо ҳамчун як тоҷик сахт ифтихор мекунам, барои он ки дар сиришти шумо, дар дили шумо ҳама орияте ҷой дорад ки дар сиришти Абулфазли Балъамӣ буд. устод Лоиқ як шеър дорам бо номи Ворисон. ояд аз шеъри сухан бӯи ватан, бинам аз рӯи сухан рӯи ватан. ҳар ки нерӯманд бошад дар ҳунар, такя дорад гар ба нерӯи ватан. шоирӣ аслан ватандорӣ буд, не суханбофӣ ба мавзӯи ватан. шоирӣ он аст ки бо савқи шеър беватанро оварад сӯи ватан. офарин. ман хостам ки сухана дароз накунам, дар пеши шумо сухан гуфтанам мушкил аст, лекин ҳар оина мақсади ман дигар чист. ҷони гапи устод Лоиқ гуфтам да. ташаккур. онче ки шумо гуфтед мухтасар гуфтед, аммо бисёр самимӣ буд дар бораи тарҷимаи ҳолатон. ва онче ки аз шумо хондем устод азиз, як меҳрномаи шумо ба миллати бузурги тоҷик, ба миллате ки дар дунё назир надорад. мисли миллати тоҷик масалан дидем, адабиёти шарқам хондем, адабиёти ғарбам хондем. як миллате ки бо миллати мо ҳамтарозу бошад, ҳампаймон бошад, ё ки баробарвазнӣ кунад нест. ва хушбахтона дар осори шумо, дар нигоштаҳои шумо ҳамин бузурги миллати тоҷик хеле зебо, дар баъзе ҷо бисёр равшан, дар баъзе ҷо рамзомез ифода шудааст. ман аз шумо барои ҳамин сифати эҷодатон аз шумо сипосгузорам. ман устод мехостам бифаҳмам ки ҳамин сабаби ба ғурури миллӣ, ифтихори миллӣ, рӯҳи миллат рӯй овардани шумо чист? шояд албатта ин як эҳсоси ботинӣ аст пеш аз ҳама, чунки дар сиришти шумо ҳам сифатҳо ҳаст. шояд ягон кас ҳидоят кард шуморо, ё ки бо таъсири асарҳои устод Улуғзода, устод Икромӣ, устод Садриддин Айнӣ. ба дигараш ин ки устод азиз, ман бисёр мехостам шумо шеърам менависед. ман огоҳам. саволи дуюм, пайванди шеър ва наср. ҳамин шеър чӣ гуна насрро ором медиҳад?
که شما از این شیوه در ایجادتون بسیار زیبا با مورد و استاکارانه استفاده بردید. تشکر. ما در همون مرحله بدیگی ادبیات افتادیم که دوره شکوفایی ادبیات معاصر تاجیک بود. دوره شکوفایی ادبیات معاصر تاجیک بود. این شروع کرد. البته استادایی که شما ذکر کردین، ذکر خیرشون کردید شما، از استاد عینی و استاد اولوغزاده و از اکرامی و میرشکر و مثل تا استادای دیگر. لیکن این همین تازه کاری و تازه کردن ادبیات شروع کرد تولیس، سرمایه‌ای صدای شرق. و تولیس دایره مطالعه‌اش، نظرش تماما فرق میکرد. اگر تولیس، من در صحبتام همین گفتم، اگر همین کار نمیکرد ادبیات ما در همون قالب میموند، در همون قالبی که سالهای 50 بود. خودی استاد اولوغزاده و استادای دیگر هم بعد سالهای 60 رویه و چیاشون دیگر شد، روح اثراشون، روح قهرمانی اثراشون دیگر شد بعد سالهای 60. تولیس سال 61 گذشت، سال 61 تولیس 32 سالگیش در گذشت. لیکن خودی همین استادا در مقاله‌هاشون میگویند که ما از تولیس بسیار چیزا آموختیم. بعد تولیس شعر ما را، شعر نوین ما را اگر گوییم، خیلی پیش از اون هم شاعرای بسیار توانا داریم ما، مثلا هم غفار میرزا، هم شکوهی، هم فیض الله انصاری، قطبی، مستان داریم ما. اینو شاعرای اندک نیستن از نظرشون، از چی تصویری هنریشون. لیکن انا همین استاد مومن شاه شعر ما را، شعر هم به ایجادیات خودش دو فضیلت است، هم ایجادیات خودش، هم دستگیری جوانایی که بعد از استاد مومن شاه هستند. یک گروه جوانا هستند، یا موج است که این انا همین شعر ما را تازه کرد، دیگر کرد با تاثیر البته آموزش و این چیزا. نثر ما را بعد تولیس استاد فضل‌الدین انا همین رویه را پیش گرفت و با همون حکایه هاشون، با پوست هاشون، با ریاگانه رمانشون تماما فضا و راه نگارشی نثر، آفریدن قهرمان، انتخاب موضوع ملی، گفتن درد و ارمان انسان و ملت، انا همون وقت شروع شد بسیار زیبا شروع شد و بسیار خوشبختانه که این مرحله به مرحله پیش رفت و نویسنده هایی که بعد استاد فضل‌الدین امروز شکر خدا بسیارش در قید حیات هستند، در سبک و رویه های گوناگون بسیار اثرهای جالب نوشتند در همین موضوعی که مربوط هستند به تاجیکستان، به قهرمان ملی ما. هم مثال بگیریم کوزاد، ستار ترسون، سوربن، خب بعد میبینن این بچه های دیگر، این جان بیک، خب سیف، بهمن یار، تو این بچه هایی که هستن دیگر ها همه همینو بینندگان همونجا سبک و اسلوب و مناسبت به زبان چیز تماما تغییر یافت و ما در آن همین دیگ افتادیم و غرور افتخار ملی که درش شعر هم مثال غایب سفرزاده، استاد لایق که یک اینا به یک شهامت دیگر برداشت، بازار، گل رخسار، گل نظر، بعد شاعرای بعد اینای ما امروز هم شاعرای بسیار چی داریم. انا همین شعر با نثر ما بسیار فیض و برکت بخشید، همون نیرو و انا همون هدف بیداری، یک نوع بیداری ملی در ادبیات هستمون. به نظر من بیداری ملی در ادبیات شروع شد. این همین خلاص نقد ما هم در همون زمان همین مساوی میرفت، دستگیری میکردن، تنقید میکردن، هر چی که میکردن یک چی میگن جنبش به وجود می آورد و انا در همون مرحله ما از پای همونا رفتیم، ما از پای چیزای همونا میخوندیم. مثلا ما ادبیات همزبانامون میخوندیم، نویسنده‌های بسیار قوی دارد ادبیات ایران، از صادق هدایت شروع کنیم تا دولت آبادی و گلشیری و مثلا دیگر شعرش چکل شعری وی است، ملت خواهانه و وطن خواهانه و خودشناسی و چی است.
анами файзи баракат ба адабиёти мо расид. мо аз пайи ҳамуно рафтем. ҳеҷ кас мо нагуфтааст мо бояд вазифадор будем. ин қарзи мо буд. аз ҳамуно ҳам оташ гирифтем, ҳам рӯҳ гирифтем, ҳам ғурур гирифтем. ҳамин аст, дигар мо ягон чӣ накардем. саволи дуюм. баъд шоирҳои музофоти мо ҳам дар ҳамин давра як бора рӯ заданд. ҳам дар хуҷанд, ҳам дар хатлон, ҳам дигар минтақаҳои ягон. лекин ба дастгирии ҳамино, ба дастгирии онҳое ки ман номбар кардам, ки дар инҷа буданд, худошон дар шеърҳошон мегӯянд. мисол Ширин мегӯяд ки дӯстдори шеъри лоиқу бозорам, мегӯяд дар як сурд мехонад ку вай Палаев, Душанбе Палаев мехонад. ин ки масалан Ашур Сафару Ҳакимзодаву ино дар кулоб ҳамовозӣ мекунанд ба ино. ё ин ки дар хуҷанд масалан бин аз баракати ҳамун чи аст ки имрӯз фарзонаи мо масалан ин қадар шоири бисёр тавонову қавӣ шудааст. мисол ин насли Гулрухсору ино ки ҳамсолои мо ҳастанд, ино хизмати бузург доранд, лекин дар унҷа як мактаби дигари тамоман аҷоиб ба майдон омад ки бисёр шоирҳои хуб доранд ва айна ин дӯстои мо ки дар инҷа нишастанд ба шеър сару кор доранд, ба сухан сару кор доранд. ҳама ино ин чизҳоро аз мо хубтар медонанд. давоми саволе ки бародари азизи мо доду дар бораи шеъру наср. Убайдуллои азизи мо. шеър барои миллати мо, барои адиби мо, махсусан адабиёти классикии мо, масалан аз устод Рудакӣ сар кунем, ҳаким Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Шайх Саъдӣ, бием то Мавлоно, то Ҳофиз, ҳама ино, то ҳамиш ин нони пухтаи тайёр аст барои нависанда. агар нависанда хоҳад ки асараш ба шира бирояд, аз пок бирояд, аз ҷиҳати нигориш бирояд, бояд ҳатман зина ба зина тамоми классикои мо ба қавли мардум фуроварда бошад, хатм кунанд. ҳамин шеъри моро бояд анами хел заррабинона ҳамин хеле хонанд. мо бисёр хуб медонем ки имрӯз шумо ба шоҳроҳи адабиёт баромадаед то ба он сатҳе ки адабиёти муосири тоҷикро бидуни эҷодиёти шумо тасаввур кардан имконнопазир аст ва хизмати шоистае барои адабиёт кардаед ва умри азизи хешро воқеан ҳам барои халқу миллати хеш бахшидаед ва ба ҳадафҳои худ, ба фикрам ҳадафҳои эҷодии худ расидаед. ман дар эҷодиёти шумо махсусан муҷазбаёнӣ, нигоҳи тоза ба мавзӯи анъанавӣ ва забони бисёр шеворо ҷудо мекунам. махсус барои худам, барои ман шахсан бисёр хушоянд аст ҳамин ҷанбаҳои эҷодиёти шумо. масалан дар мавзӯи ҳаёти ҷавонон бисёр навишта буданд қабл аз шумо ҳам, лекин ҳамин паррончакҳо мавқеи дигар пайдо кард, зуд ба дилҳо расид, зуд шӯҳрат ёфт ва яке аз асарҳои мондагори адабиёти муосири тоҷик шуд. ё худ дар мавзӯи маҳбас ҳам бисёр навиштанд, лекин маҳбуси шумо ки дар Ирон ҳам чоп шуд бо номи Фил, агар ғалат накунам, бо номи Фил чоп шуд, бисёр асари ҷолиб ва нигоҳи тоза ба мавзӯи анъанавӣ аст. ё худ асари Мистер, қиссаи Мистер, чизи анъанавӣ аст, мавзӯи анъанавӣ аст, лекин чизҳои бисёр тоза бандубасти аҷоиб дорад. бинобарин ин ҷанбаҳои эҷодиёти шумо барои ҷавонон, барои эҷодкорони ҷавон, барои ҳаводорони адабиёт бисёр манбаи бузурги омӯзиш аст. мехостам ба як масъала дах кунам, масъалаи ҳунари адабӣ ва шахсияти эҷодкор. ҳунари адабӣ ва шахсияти эҷодкор. агар ёдатон бошад, мо якбор дар атрофи китоби Парандовский алхимия слови суҳбат кардем, ёдовар шуда будем ва ҳамчунин як китоби дигаре ман варақ задам бо номи творчество и личност, яъне ки шахсияти адиб ва ҳунари ӯ чӣ иртиботи байни онҳо дорад. мегӯянд дар мо ҳаст ки атояшро ба дилтояш бахшидам, ба ҳамин мавзӯи як гап аст. ё худ мегӯяд суратро чӣ кунам чун ту надори сират ва монанди ҳамин ҳаст. аз нигоҳи шумо шахсияти адиб ва ҳунари эҷодии ӯ чӣ иртиботи бо ҳамдигар доранд? ман ҳамин ба наздикӣ
یک فکر کردم اون چی که در دیگ است در کولس میبراید. این همی تعبیری قدیمه مردم است، یعنی که خلقت و باطن ادیب در اثر این بخواید نخواید در این شکل یا در اون شکل یا اینکه در پهلوی دیگر نمایان می شود، جلو می تید. و من به نزدیکی همی خود به خودم فکر کردم که هر یک ادیب باید در وجود خودش، مخصوصا در این زمان استقلال داریم که ما آزاد هستیم، شکر خدا. نبینید چه به شرافت این استقلالیت حاضر ما و شما این صحبت کرده استیم درباره ارمان‌های ملی، درباره هدف‌های ملی ادبیات، درباره رواج و رونق ادبیات و هنر به شرافت استقلالیت و سیاست بسیار زیبای سرور دولت پرزیدنت مملکت ما که همیشه تاکید میکنن که زبان پاک داریم، زبان احترام کنیم، پاس داشتن عنعنه و رسم رسوم ها. اینا بدید این کدام رهبر دولت در عمر ما تا این زمان میگفت که رسم رسوم ها برعکس رسم رسوم ها را فشار میدادن، این میکردن اون میکردن. از خصوص زبان یک کلمه نوروز در سالهای 70 دانشجو را نمیماندن استفاده کردن، دانشجو نگوید، نوروز نگوید. این حاضر بینید این قدر فرهنگ، این قدر چیز اونسی. لیکن نویسنده اهل ایجاد باید در وجود خودش یک جلوکش داشته باشد. جلوکش حاضر بسیار به پرده گپ زدن بینم این تجاهم فرهنگی با واسطه این واسطه‌های تکنیکی، تلفن و فیسبوک و این چیزا اونقدر زیاد است که از دست کودک کشیده گرفتن و چی است بینم زیاد است. لیکن اکنون نویسنده اهل ایجاد این پاسبان هم رسم و رسوم و آیین است، اخلاق است. ادیب باید اما پاسبانی هم زبان باشد، هم فرهنگ باشد، هم رسم و رسوم باشد، هم ملت باشد. در این زمان چهره ملی را نگاه داشتن وظیفه، یکی از وظیفه های مقدس ادیب و ادبیات است. با همروی عبدالحمید صمد در مکتب میانه خوندن، نه این کس شهادت نامه تولد داشت نه من. برای گرفتن همین یک روزی بهار در ماه مارس سال 1965 هر دوی همون با همون بوریشات نگاه نکرده به پسیالکای واسه رفتیم تا اینکه همین عریضه دادیم که همین شهادت نامه ما رفتیم که امسال ما ختم میکنیم به یکم مکتب داخل میشیم. نوشتیم عرضه. بعد عرضه اومد که عبدالحمید صمد نامش دیگر بود. تا اون وقت در دیه او را اسا گفته همین کوتاه کرده میگفتنده یعنی اسامالدین آخیه، همونو میمه آخیه شمس‌الدین، اسامالدین هر جشک. ما با دیگر هم خیلی ملموی بودیم، با یک دیگر خیلی قریب که مانندی داشتیم. بعد آمده کمپیر اوجانبی را میپرسه، میگه مادر عزیز این نامی ما دیگه بوده؟ بعد میگه که نام حقیقتا همین عبدالحمیده. در وقتش همین پدر چندین تا همین فرزندای دیگر ایدست که داده بود. بعد تولد همین کس این رو اسامالدین یا اسام میمونند که حسای دست سر شده در آخرهای عمرش به اون کس، یعنی که درست یاری دیاد. شما در اینجا بسیار لحظه‌های حیاتی خود را کوتاه و مختصر بیان کردید، اما من فهمیدن میخواستم که از همه لحظه بهترین حیاتی شما که هرگاه به فکرتان میاد در لبانتان لبخند پیدا میشود کدام است؟ در این مرحله سن سال من آدم با خفا نگاه میکند به سالهای پیش، بعد لحظه های بسیار زیبا، لحظه های دلرس، در هایی که آرزو میکنی و رفت هست کنیست است. بعضیش هست شکر میکنی که هست، مثل دیداری پدر و مادر، برادر. مثلا لحظه ای که آدم باری نخست فرزنددار میشود، کتاب نخستینت میبراید میبری به مادرت میبخشی. برای یک نویسنده در حضور اشور سفر، شاعر بسیار محبوب ما، میتی این لحظه هایی هستند که دل آدم
چی میگن جاز میکند و مادر من گرفته کتاب سراسیمه اشور سفر را استاد است. خانه ما پاخسگی بودیم، خیلی کلبه در کدوچی راست ایستاده است. بای بلندقد شورپالو مادر من ریزه پیکر این خدمه داد. سراسیمه همون کتاب شاخ چنار گرفت در آستینش پنهان کرد. باید روش ایست گرداند که اشور سفر نشنود نبیند. گفت هر کس نشان نده این کتابه. و این کتاب 7000 چاپ شده گرد. هر کس نشان نده میگد این چشم میرسه. چشم میرسه چی خیلی کردی؟ این لحظه فراموش میشود. همین خیلی لحظه ها با استاد عبدالحمید صمد من نخستین بار با واسطه اثرشون شاخ چینار سال 1980 اون زمان که دانشجوی کورسی دیمی فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان بودم آشنایی پیدا کردم. این اثر در هنگام تجربه آموزی ما از دست به دست میگشت و نوبت میپویدن همه 100 نفر دانشجویی که شیوه جمع میکردیم در موضع رامید. و بعد از آن در هنگام دانشجویی ما پرونچکو در مجله صدای شرق به تاب رسید و همین دانشجویی که 40 سم استیپندیا میگرفت ادرار پولی و بعضی وقت به لباسش نمیرسید به خوراکش هم نمیرسید ولی همین مجله ها را خریداری کردند و همین 500 نفر دانشجوی فاکولته فیلولوژی تاجیک با نوبت میگرفتن که بعدی تو من این چون مجله را میگیرم میخونم باز تاکید میکرد که زود خون که مود زود نوبت رسد. با ماهیت این مسئله صرفم رفتیم که اگر دین نصیحت باشد ادبیات هم همین وظیفه را اجرا میکند. یعنی استاد عبدالحمید صمد با خاطر شهرت اثر نمی نوشتم و این حکمت را و علامه اقبال بسیار خوب تاکید کردند که غزل آنگو که فطرت ساز خود را پرده گرداند چی آید زان غزل خانه که با فطرت هماهنگ است. یعنی وظیفه ادیب تغییر دادن و معنی نیکش البته اخلاق جوانان است، انسان ها است و دیگرگون کردن با معنی نیکش حیات انسان ها است. وقتی که در صحبت منعقد برجسته و ادبیات شناس صاحب تبر ما می نشستیم بعض از اثرهایش را هم می خوندیم و تاکید میکردن که نویسنده باید در یافتن ابراز و خاراکتر ملی و آفریدن اثر برجسته ملی باید که مسئولیت حس کند و از زمره نویسنده های دوست داشتهشون عبدالحمید صمد بود. فقط به همین خاطر که او اثر ملی رو می آفرد، خاراکتر ملی رو می آفرد و با دیگر گون شدن اخلاق جامعه سهم میگیرد به معنی مثبتش. از اون افتخار داریم که با استاد در یک مجله همکار بودیم یک مدت و از نزدیک باز استاد را شناختیم. براستی این حقیقت را کی میپذیرند نمیپذیرند اگرچه در اثرهایشون خودشان هم گفتند که هرچی در دیگ از در کاولیز می آید ولی بسیار چیزها است که در کاولیز نیامده است. وقتی که راهآورد زندگی رو از مجله صدای شرق خواندم و ما گفتیم که استاد رو ولی هنوز از 101% نشناخته ایم و واقعا نویسنده همیشه در زندگیشون و در اثرشون همچون معما باقی میموند. البته امید میبندم که اثرهای استاد باز بیشتر و بهتر به تب میرسد و خواننده ها اون را خوش پذیرایی میکنند همچنانی که نسل ما پذیرایی کردند و نوشته هایشون و در سالهای اخیر میخوانیم شعرهای استاد رو هم در مجله ها در روزنامه ها. هر نفری که
این شعرها رو خونده باشد درک میکند که نظم استاد از نثرش پایان نیست. و فقط من میخواستم که بدونم که شما آغاز از نظم کردید به نثر یا که از نثر. البته هر لحظه های موافق دارد که ادیب بعضی وقت سخن فقط به نظم گفته می در نثر نمی گنجد. بله. من میخوام که همین اسرار را برای تماشابین بکشوید. استاد پرزاده در یک مقالهشون گفته است که شاعرها مادرزاد هستند. تاجیک ها خلق تاجیک طبیعتا شاعر است. این همه ما که با ادبیات میم اول کوشش میکنیم شاعر شویم. در مکتب میانه هم همین کج کلیپ این چیزا می نوشتیم. معلمای ما از علم شعر و از این چیزا بسیارش اونایی که نو ختم کرد جوانو ما جرأت نمیکنیم با معلمای کهنسال نشون تیم. میگفتیم او از این چیز میگریختن. خوشبختانه که ما میم در همین دانشکده آموزگاری معلم طلا پولادی بسیار سختگیر و تندم بودن. در پیش اون کس بعد ما نوشته هم را میخوندیم. نخستین همون چیزای شعرگونه ما در همون چیز بچگانه و اینو در همون روزنامه همون پداگوژی جوان چاپ شد. شما درست گفتید بعضی چیزی هست که در جمله پنهان میماند. حسیات پنهان میماند. همون اگر مثل عبدالرؤوف شما مثلا وزن آدم اگر داند یا یک کسی دیگر باید در شعر جلودار درخشان ifade کرده میتوند تا اونجایی. برای من این چیزایی که من میگویم اینا البته در ردیف این شاعرای امروزه ما که بسیار قوی هستند بسیار شاعرای معتبر و داریم چینه و شعرگونه بعضی چیزا میگویم. من مثلا میگم که بار 100 فیلم میکشد اهل سخن تا بیابد ذره دوری عدن. مثلا اینا در سخن گویی اگر وای میشود این یک نوع برنامه ایجادی اهل هر یک سخن است و در آثار کلاسیکی ما این چیزا است. من بعضا در بین همون کارهایی که مثل رمان گردش دیوباد که 10 سال زیاد ادامه یافت هر دو قسمش در بین اون کارهایی که وظیفه‌ای که داشتیم مجلس بازی و اینقدر دوا و اما چه نگر نمی نوشتیم حاضر دیگر مجالی نوشتن اون خیلی چیزا نیست. برداشت نمیکنید. نوری چشم کم است و نیروی جسمانی کم است و ذهن تام خیلی چی می شود. انا در بین همونا همون پارا شعرهایی که شعرگونه می نوشتیم همون هست. برای یادداشت در دفتر می نویسیم که همون لحظه از یاد نرود. مثلا وقتی که ما زیارتی باید رفتیم برخی ولی در سرگاهی وخیا آهوان میزبانند گرگان به سجود گویا چوپانند. این عبدالقادر سر خواندگی بود. کبک سر سنگ سوره خواند اخلاص خرسان زبیم عاقبت حیرانند. اینا را در همین شکل میگویی. البته این با یگون کس چی نیست لیکن حسیات است حالتی است که همه حالت گرفتار شده ای باید در یگون شکل اینا ifade کنیم. اینا میشه. استاد من یک فیلمی دوست داشته دارم با نام ستاره‌های سر تنور که خوب در آن فیلم نوشین نام دختر نقش را خیلی خوب بازی میکند و فهمیدم که نوشین دختری شما بودند. استاد میگفتید که این پیشنهاد جات خز بینن که دیگه بار با من سلام نتیم. استاد میگفتید که این پیشنهاد شما بود که در همین فیلم نقش آوری کنند. نه این سال 91 بود. 91 نوشین صنف یک تمام کرده بود. سیف دوستی ما دوست برادری ما نویسنده بسیار نازک بین و نازک خیال و کارگردان بسیار افسوس که عمر وفا نکرد بسیار نقشه‌های بزرگ داشت. وقتی که همین چی را وای کرد من نمیدونستم. من چند بار دعوا کردم که خودم چیکارم که چرا من اینا اجازه دادم که همون جراحت یک کودک از آغوش پدر و مادرش کودک شهری در بین او سرواده این از پیته این طرفتر است. در اونجا زندگی میکن. فیلم 2 ماه در همون دهه پیته اونجا دوستای ما بودن هم کورسای کمال اینو میشناختم. خودش در همون چی اشتراک کرده بود است من اینا نمیدونستم. اما آزمون لیکن سیف آمد خانه ما
вай хоҳиш кард, ман хоҳиши вай негуфта натонистам. як бор хабаргирӣ рафтам, гирист ки мана бара инҷа бар мана. Ман фикр кардам чӣ хел ина барам ҳозир мега ин бахилӣ кард филм нисф аст, ин бо қаҳрамонковӣ бо чӣ ёбӣ. Гуфтам чиё барам? Гуфт ино ба химча мезананд мана. ба химча мезананд. Ман гуфтам чӣ мезананд ина? баъд фаҳмам ин аму ролда бояд гирья кунад. ролдао ҷое ки қодирой мегӯяд бояд унҷа гирья кунад. ин ҳолата намебияд кӯдак ҳолата меяд аз пеши худаш гирья мекунад. намекунад. баъд кадаме маслиҳат метиҳад ки раҳмондӯст ё кадамаш ӯ камта аз ӯ шикоят мекард, аз худо раҳмати раҳмондӯст. ҳамун хел кан ҳамаи режиссёрро роҳ равишона намедааст. ҳамун ҳолато да тун ин хел рафтор мекунад ки қаҳрамон ҳолат да бияд. ин химча да мезананд гирья кан ва гирья кардан ина. баъд худаш аму ки раҳмондӯст ки нола кардана сар кардааст, рубоиро хондаву хондану чӣ, аму рола бисёр табиӣ, зебо. ба рӯҳи сайф дуруд мефиристем ва Нӯшин ташаккур мегӯем ки амура кан ҳама мехостам донам ки чӣ боис шуд ки Парончако рӯи авроқ биёяд ва идеяи навистани асар аз шумо дар куҷо пайдо гардид? Чунки ҳатто дар донишгоҳи мо, дар факултети мо, устодони мо дар қатори адабиётҳои ихтисосие ки ба мо пешниҳод месозанд, ин Парончакоро ҳам барои мо тавсия медиҳанд ки хонем. ва барои ман ҳамин ҷолиб шуд ки ҳатто сухан дар ин ҷо дар бораи Парончако, дар атрофи Парончако давр зад ва идеяи навистани ин асар барои ман хеле ҷолиб шуд ки аз шумо куҷо пайдо гардид ва дар чанд муддат нависта шуд? аввал ман гӯям ки ҳамин Парончако нахустин бор соли 81 дар маҷалаи Садои Шарқ чоп шуд. 81 дар ду шумора давраи сармуҳаррири устод Убайд Раҷаб чоп шуд. дар ҳами бисёр байни хонандаҳо Абдуқодир гуфтанд бисёр ҳангома ба вуҷуд овард. дар хобгоҳҳо муҳокима кардан ина, дар хобгоҳи Абдуқодиршон, дар донишкадаи омӯзгорӣ, дар техникумҳо, дар онҷо муҳокима кардан, барое ки ин дар ҳамон рӯзҳо ҳам қаҳрамоное ки мисол устодо ҳастанд, ҳам оное ки донишҷӯ ҳастанд, ба ҳамо созгор омад. соли 83 дар шакли китоб чоп шуд. лекин товая соли 82 ҳамин дар барномаҳои таълимии мактабҳо ворид шуд. аз соли 82 таълимии мактабҳои миёна ва мактабҳои олӣ. баъд аз сари падар чоп шуд. ин қиссаи дуюми ман аст. баъд аз сари падар ин соли 79 дар курсконференсияи ҳафтуми умумитифоқӣ дар Москав муҳокима шуд. аз тамоми иттифоқ куҷо омаданд. баъди он дар маҷалаи Садои Шарқ чоп шуд. баъд аз сари падар ва баъди он дар як маҷлисе ки дар дафтари устод Муминшоҳ мегузашт, як маҷлиси ҳам ҳизбӣ буд, ҳам адабӣ буд. баъд устод лоиқ гуфтанд ки хай ана баъд аз сари падарата навиштӣ, баъд аз сари бо чӣ менависӣ, чӣ монд ишора? ман гуфтам хай устод лоиқ дар ҳамун давра аллакай бузург ва як ба шаҳомат шоире ки тамоми мардуми Тоҷикистон эҳтиром мекунад, мо бештар албатта. ман гуфтам хай ҳамин зиндагӣ бошад, ягон чӣ менависам. ман ҳамун вақт аллакай бобои аввали ҳамин Парончакоя навиштагӣ будам. як бор, ду боб, се боб шав. лекин унҷа нагуфтам эҷодиёт асрор аст ва агар гӯӣ баъзан намешавад ҳамун кор. ман гуфтам хай ҳамин зиндагӣ бошад, гуфтам бо ягон чӣ менависам ва идея. албатта ман ягон чизи вай надоштам. ман мехостам ки ҳамун ҷӯшу хурӯши ҷавонои ҳамун вақта, ҳамун мушоҳидаҳои ман аз муносибати устодо, унҷа да бисёр лаҳзаҳо аст. ун мӯйсафеди посбони хобгоҳ, ҳамаи ҳамуно армонҳои миллӣ ки дар аввал гуфтем, дар ҳамун солҳо дар ҳамун донишгоҳ дар чи байни ҷавонои мо бисёр қавӣ буд. ҳозир мутаассифона ана ин чизо ҳозир ҳам ҳаст, лекин ин ҳуҷуми фарҳангии беруна баъзан пеши роҳи ҳамун чизое мегирад. мисол варзишгарои мо ифтихори миллира нисбат ба чиҳои мо чӣ мебардоранд, қувваи бозу доранд, мераванд ғалаба мекунанд, шукри ҷоншон, мо кафкӯбӣ мекунем, вай мекунем, лекин адабиёт ҳадафш бояд дуртар бошад. мо бая аз доираи масалан донишкадаи омӯзгорӣ навиштам. бисёр устодои
دانشگاه ملی خفه شدن، ملال شدن که این درباره ما نوشته است، حالا که ما او را عموما نمیشناختم و نمیدانستم. این خیلی است. لیکن به نزدیکی آزمونی که بسیار آزمونی عجایب، آزمونی یعنی فروغ صوفی دانایی، یک دخترک صنفی نمیدونم 9 بود 10 بود با مادرش آمد. بعد من قطعا مادرش هم کتابخوان بود است، گفت که همه چیزهای در پرانچکا نوشتید، در این نوشتید، اون نوشتید. همه خیلی گپ سر کرد. من گفتم که همش من ننوشتم، این طرفش خودت می‌نویسی، از من خوبتر، زیباتر، گویاتر که من خوانم آفرین گویم شما با انا میخیر پرانچکا. میخواستم دانم که بعد از چاپ کدام اثرتان بود که جایزه بین المللی ثروت ذهنی را به دست آوردید؟ جایزه ثروت ذهنی در مجموع برای تمام ایجادیات و خدمت‌هایی که ادبیات کردیم، همون سال استاد گلنظر زنده یاد و بنده اون کس از شعر تاجیک خدمتشون بزرگ است و من از همین نصر و همین ثروت ذهنی را دادن، این یک نشان دارد، نشانی بسیار زرد بسیار چی است و است. بعد یک دیپلم دارد و ژنو همون چی از همونجا برای همین دادن. لیکن وای جایزه را با ما مشاور دولتی پرزیدنت سید مراد فتحی بود در کاخ وحدت زل خورده سپاریدمون. همین خلاص. استاد میگفتید که چه احساس داشتید هنگامی که اولین اثرتان روی چاپ برآمد؟ احساس همه خیلی پاد زمین در نمیرسه، خیال میکنی که بالو پر برآوردی، پرواز کرده. اولین خبر من که در حقیقت کلاب نشر شد خواننده بودم. اون وقت همین در مکتب ما این کس شاهد هستن، مخبرا خبرنگارا هم خیلی زیاد بود که مسابقه بود. همین یک خلطه بیخ یک همین مکتب ما باغ داشت، یک باغ زیباک داشت که بسیار زیبا بود. همین دو کس همونجا پابل میکرد، بیخ هم راست میکرد، فقط 4 خبر تا بر روزنامه را میرسید. همین خیلی نوبت بود. همین بسیار برآمدن خبرنگارا و چیا در همون دوره بعد همین غایب سفرزاده و شاه مظفر یادگاری اینا لکه شاعرای نمایان بودن و خبرنگارای روزنامه معتبر همین تاجیکستان سوویتی جمهوریت بودن. همین خیلی مسابقه بود. حاضرم که خبرنگارایی که از همون دهه هستن، از روی جوش و خروش و وجدی انا همون دوره هست، انا همون سال هست، در مو قطار من هم بودم. سوال من این است که ما یک گروه فاکولتیت خوب ژورنالیست که کورسی 4 هستیم، مثال ختم کننده هستیم. شما از حیات فعالیت خود که در دوران هم مکتب خونی هم در دوران دانشجوییتون در اینجا ابراز نظر کردید، میخوام یک توصیه برای ما کورسی 4 هستیم که مثال ختم کننده هستیم، یک توصیه بدید که آینده یعنی که به مثل شما در همین جادهمون موفق شده باشیم. همین صدقاً اومده باشه در این راه ده، صدقاً اومده باشد، برای که این راهی هست که دراز است. از همه مهم مطالعه است. مطالعه از مطالعه به مطالعه هیچ کسی چی نمیشود. همین مطالعه میکنید. ما و شما در معلم بعضا پدر و مادرها میگن که معلمش آموزگارها هم در مکتب میانه، هم در مکتب عالی، مکتب‌های مثل دانشکده است، دانشگاه است، این است و ما همچون خواننده راه و روشی مطالعه را نشان میدهند. از بر کردن مثال از خود کردن این یا آن موضوع را نشان میدهند. لیکن دوامش با زحمت خود ما و شما وابسته است. ما باید پیش از همه دانش خودمون، هم دانشی پیش از همه ادبیات خودمون خوانیم. ما که به زبان مادریمون می‌نویسیم، ادبیات کلاسیکیمون، نثر کلاسیکیمون، شعر کلاسیکیمون باید بسیار دقیق خونیم. همچون ما و شما مطالعه ما و شما باید از مطالعه یک خواننده قطاری فرق داشته باشد. ما همچون آموزش باید خونیم. آموزش چی است؟ هم از اونجا زبان می آموزید، هم حس می آموزید، هم هنر می آموزید. اونجا که چخیل در یگون مورد مثلا در سمک عیار چخیل قهرمان اعظم و ورته و اعظم حالت چخیل می برد. ببین که در 1001 شب این خیل می شود، در 4 درویش چخیل می شود، در بدایع الوقایع چخیل می شود
дар наводирулвақоя чӣ хел мешавад ё ки дар чордарвешу асарҳои дигар самак гуфтам анаминора анами ба тоқат мутолиа мекунед забон амин хазинаи аминҷа компютер гем ҳозир ҳамин компютер ки пур бошад роҳтон ҳамеша кушодааст дар ҳама ҷо шуморо даъват мекунанд дар ҳама ҷо мебинед ки насх шурӯъ зебо ба манфиати ҳамун шабака аст радио аст телевизион аст гап мезанед ба манфиати мардум гап мезанед аз ҳама муҳим мо бояд ватану миллатамонро дӯст дорем ин якум аст эҳсоси ватандӯстӣ меҳанпарастӣ ва миллатдӯстӣ шохаи пургули умрам сухан аст дар ҳама ҷои ватан ҷои ман аст ман ҳамонам ки ҳамон мемонам дар бари ҳамватанон мемонам ин аз ҳакимзода аст мо шурӯъ кардем суҳбата аз хати зиндагӣ хати пешонӣ ҳам аст одам аз хати пешонӣ берун биромада наметавонад азалӣ аст ҳар чизе ки мешавад аз худованд меяд ва дар ҳамин ҷо дар баробари ин донишҷӯҳои азиз дӯстои ман ҳамкаламои ман фарзандои ман дар ин ҷо ҳузур доранд муслима бонуам бисёр суҳбати аҷоиб шуд барои ин хати зиндагӣ ба кормандони шабакаи телевизиони Сафина махсусан ба оное ки ин суҳбати мо шуморо дуруст карданд ташаккур мегӯям изҳори сипос мекунам ва орзу мекунам ки онҳо ҳам тани сиҳат дошта бошанд сари баланд дошта бошанд ва кушоишу бахту ширинии ҳаёт зинда бошед